Mina nje ngifundiswe ukuthi uma ungayithandi into egcokwa umuntu ufuna kumiyekisa lento ongayithandi, mthengele wena lo oyithandayo ukuthi agcoke yona. Yingakho ngithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuthi kulahlisa gogo iskipa senye inhlangano. Uthi akasigcokile ivele inhliziyo yami ishone phasi. Manje ngifuna ukuthi angimlahlisa le skipa sale nhlangano yepolitiki le bese ngimnika nazi ngindlule lapha ey'toro ngathi no, angithola iskipa somkhono omfishane bese ngithenga nesikipa somkhono omude, ya bese ngimnika zona, ya ngingathi ngimlahlisa le y'kipa zenhlangano ngingamniki lutho. Kodwa nje ngifuna ukuthi uma bafika labantu bale nhlangano sekuzovotwa bathi bamlutha ngesikipa vele athi hhayi umzukulu wami ungithengele isikipa no isikipa khululekana angeke nginivotele ngenxa yesikipa into engithengelwa abazukulu bami, uyayibona mos. Sebangamane bacambe manga ukuthi le mpentsheli yobudala ayitholayo ibuya kibo kule nhlangano yabo. Sebangamane bacambe lawo manga, kodwa nako lokho ngizakugwema ngokuthi ngimchazele ukuthi le mali le ayitholayo uma kuphela inyanga, le mpentsheli yobudala akusiyo imali yale nhlangano, imali yahulumende ithathwa kubakhokhi bentela. Ya asambe siyobona ukuthi uzayithanda nale kipa. Ngithembe ziza kunela. Iskipa phela fit all size. Yeah. Bo-large kodwa beyihlukahlukene. Hayi zikahle. Usmall naye nawo mama somana. Ukalele ukuhamba somathi wena ungigogosile.